विपद व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि या त यसले विपद स्वयंसेवक परिचालन आधारभूत तालिम जुगुदु नेनु तक जुगो तालिम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यल महानगरपालिका व एसेट नेपाल या सहकार्यालय समन्वयले सञ्चालन जुगुख तालिम या समापन ज्याजुले यल महानगरपालिका प्रमुख जिरीबाबु महर्जन यल महानगरपालिका वडाल्या 12 या वडा अध्यक्ष नारायण काजी अव्वाले तालिम प्रशिक्षक थुले राई लगायत तालिम या महत्त्वकया चर्चा याना दिगो खा तालिमे यल महानगरपालिका चिनगुमा महानगर प्रहरी व न्याम दमकल कर्मीले मुख नि पेमसिया बोतिकागु खासा विपद वैले समुदायले प्रभावकारी रूपे सेवा बि फैगो याना आवश्यक ज्ञान सिप व्यावहारिक अभ्यास या तालिम बिगु खा त्यसैगरी केशव दत्त भट्ट सरलाई पनि विशाल गुरुङ सर धनबहादुर बुढाथोकी